tulika ndino walivoti ngivala ni yulu wanza ilayende na kuikumbila ukamba na isio ingi mbingi siandhi ya Kenya indi ekali makilio mbunge cha kaiti nimendiwe maitania ivuso isio vala mbunge wo ulani Richard Katemi wa Makenga umine kuindi wa akwate na movea wa kumanenga na utedio vala indu umine kundo abikandini wa kilio mbunge kina kumate desya kukwata utedio wale kuma isio kivadokani wala ekali amine kundo maelesya yulu wa moyo wo itina kukwata liu sumandi kuitunu indiwe kunika livoti isuna atumanisya livoti ino ande make menanza lele uonge nena na sumbe macha ina lele uonge ekali makilio mbunge cha kaiti muno makuma kivani mavia meu kasunguni na isio ingi ni mamini ya kuindua matetheka na leu wa utedio ula manaiki iwene mbunge wa kilio mbunge ki Richard Katemi wa Makenga engwatanio na movea wa Kenya Chinese Chamber of Commerce ekali a na ala meina moyo mwingi ni maelesie undunza emavini kumanwa na mbua kwithiwa itanaua nesa isioni mbingi Mumbunge uyu numinye kwatha enenthi aya nukuikia kithito chonthe aikithie kana vai mundu eisa kuviniwa ninza vala na uo movia uu wa Kenya Chinese Chamber of Commerce uminia na uo kwasya niwe yumetie ukwatiania na silikali nikenda kukitanza ila yevo vala maisye uu no uo mwambio ugietwa ambao twa liuva hekivani na twa matangi twa mwete ya kwa mava atu endete kasunguni lakini tuina nafasi nene muno ya unena nenyu nendao mwe liune twa mwete ya nituotia mwenewe ni chifu twa mwete mauta twa mwete mutuangano twa mwete kiwo na twa mwete mauta maukanga kila tukwasya hii ana nyanya maitu na masya nondo nimewelewa kana kwina thina kisioni kitu mende na utukwata mbau nimewendea na utuete maliu na masya nimewapukuma na serikali wa Kenya na serikali wa China niketha matubingie damu nene munoba chakivai. And I just want to emphasize my embassy will be mobilizing the Chinese community here to do more donations to the other regions of Kenya. Cheni ni chama uvo ni tawa Alex Mutua na ni wa Musomba.